الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jadi yari na isap kita niyo mga palanggungan agama Islam ha programa sing kita niyo tiap-tiap waktu biasin waktu ini amin parsukuan sin guru na mulia yari ha daiku ini insyaallah waktu ini na gumanap na isap siya sing pengajian serta pagpatumtum kato taniw kataan insyaallah ta'ala kumampit kita ni orang mga pengajian amoy hitukbal niya kato taniw waktu ini tidak magpalukay hitukbal ko yung guru na to kalasan wayron na kweng dan Syekh Abdul Nasir Abdul Rahman bal yatafadal siyadatuhu mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'iznihi wa sirajan munira. Allahumma salli wa sallim wa an'im ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bida'watihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaghuna fadlan min Allah wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari sujud zalika masaluhum fit taurat wa masaluhum fil injil. Mauli mga kataw tayo manguran namu aruman ini yatud namu na isabmaw pahadarat singkamu in pangadjian dengan kalam si mahasud si mahatinggi iban dengan hadis sin junjungan tani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari namu pa ikatuk balim pengajian manalam salam kami hamanga palanggungan namu halapal assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kakasinsin Allah subhanahu wa ta'ala masih-masih kita niyo pangadian na to bunga sim pag-iman damikian masih kita niyo bunga sim pag-iman giwan kuyag mga tuan
balikan namo ing kugiwan kuyag amuna impiahatod simmaha chuchimaha tinggi pababaw singgumi bukon ordinary nagatod bukon dayng hatao patao sarawa dayng hanagpapanjari silang itiban lupa pini pasimaha chuchimaha tinggi nagatod nagdara singkuyag mari pababaw singgumi. Mga tuwan, inayat, basahon na to, ibang pangadyan na to, amin ayat na basa na to kain. Muhammadur Rasulullah. Ini Muhammad sallallahu alaihi wasallam kahinapusan Nabi. Piara simmaha sucimaha tinggi lil alamin pakatan alam daing hamangaria hiatud niya marikatu tani himbungan niya kakuyahan kay mangud namo Muhammadur Rasulullah ini Muhammad Rasul sin Allah subhanahu wa ta'ala arsalahu bil huda wa dinil haq firasya sin Allah subhanahu wa ta'ala bil huda magdasim pamandu maghatud marikatu tanyo simpamandu wairun na magatud dugayng las kay napusan siya. Mga tuwan yung pamandu hiatud marikatu amura yung pamandu tiukbal si mahasud si mahatungi papanagnaan maun hapo tanyo Adam alayhis salam arsalahu bil huda dia aksin Allah Ta'ala magpasampay marikato tanyo simpamandu damik kaya ninapo tanyo Adam amurad to isab parman sin Allah Ta'ala hawak tu piyakarina si mahatut si mahatinggi inapo tanyo Adam papagula unarumi dabaitan na siya sin Allah Ta'ala pamanittaba'a hudaya na Adam, ikaw iwansin anak po. Hisiw si magad simpamandu ini nga Tuhan, falaya dillo. Di na kamu malaw. Kaya din dagbus mga Tuhan, di malawang mapuno. Di na kamu malawang kaupat parakala. Fala yadillu di na kamu malawang kaupat parakala. Muhammadur Rasulullah wallazina ma'ahu. Ini Muhammad sallallahu alaihi wasallam ibansim mga sila. Miyagad kaniya, bukun miyagad sadya. Sa miyagad in atay. Miyagad in dila. Miyagad in ang gautabaran. Pagkabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Yari tuwan biyay taday hindi ka to. Miyagad kug kuyag yung pangatayan. Kug iwan kuyag magilalaungan. Kug iwan kuyag maghinang inang gautabaran. Mayta, wala nalaw ngaupat parakala. Uno yan mga tuwan inupat parakala, wala nalaw. Wala nalawong nagparat saya. Kurikin pag-iman nila. Bang kurikin pag-iman mga tuwan, hawak to siya maghilalaungan, kuya.
kimuyagin na karungog sin hilalaungan niya, makakuyag. Kiyuyaganin naghilalaungan, kiyuyagan din nagdaag. At turayan mga tuwan. Ugdanin pag-iman na impalman sin Allah Ta'ala kan Adam, pamanit taba'a hudaya Adam, ikaw iwan sin anak kapo mo, iwan sin churing sing mo, apabila niyo agarunin pamandoy ni, di ka mo malaw magtuhan. Ikaisa. Di kau malaw pag-iman, di da kau malaw nga ka-Muslim. Hikato, di kau malaw nga pag-tawhid. Hikaupat, di kau malaw makakad. Di kau malaw mga kadaakan. Sinallahu ta'ala. Mga tuwan, hindi matuhamasa na to ini. Uno ba ini nalaw? Uno ba ini kugdan? Nalawa kita ni pangasubuyad to. Di na to na pagasubuhon. Nalawang baha. Nalawang bahay na tay ko ini. Hapag iman. Nalawang bahay na tay ko ini hapag ka-Muslim, nalawang bahay na tay ko ni panawhid, nalawang bahay na tay ko ni mga daw kuman. Uy. Inupat yad to mga tuwan, bang wala nalawang kuyag kata. Dahil nga sa mabyanin bar iman, wala kimuyag, habay ta sintao patao. Uy kakuyagan bay ta sintao patao, uy. Imbukon bar iman, wala pa biyay ta sintao, kiyukugan na siya, amoy nilaw ni bay ta sintao. Ang pengkugda ni pangagad niya pamando sinallahu ta'ala, kugan siya upat parakana. Na mga tuwan, amoy yad timbay ta katutan ito. Pala, yadillu, di siya malaw nga pag-iman, di siya malaw nga panawhid, di siya malaw mga kadasara, sinallahu ta'ala, lari-lari di siya malaw haka-Muslim. Na, piyita sinallahu ta'ala rin, tungod pa nabiwan si miyakad kanya, Muhammadur Rasulullah. Wallazina ma'ahu, iwan simyagad kaniya, hamasan niya, iwan simbawa na siya. Uno yan mga tuwan. Hindi siya yan. Ashidda'u alal kuffar. Nakalanduin bungis nila, nakalanduin astul nila. Hahinang kakupur, iwan hata unang kukupur. Wala sila kiuwan. Wala kiyugan inatay nila. Wala kiyugan in mata nila imatud. Wala kiyugan in tenga nila rimong guway. Sabab di makakuyag, hinang kakufur. Di makakuyag, pakayan sing kakufur. Di makakuyag, amin biyay ta sinallahu ta'ala, haupat na sabot. Ashidda'u alal kuffar. Maasto sila. Walau kana akrabahum aw min akribaihim. Yan mga tuwan. Misan pamapuok ka niya. Yun imbayta si Mahatod si Mahatod. Nabiyadagbo sa masa na ito yung kakuyakan sintaw. Na, uno yung pangilahan kanila yan pa. Uruhama ubaynahum. Hantarasin sila. Hantarasin sila, parman sinallahu ta'ala. Way kakitaan mo pagastun. Way. Sa kawa tuan, piyakita nila, haupat ini, naglalasa sila kapag iman, na naglalasa sila, haka Muslim, naglalasa sila
apanauhid, naglalasa sila. Magad hasara si mahasud si mahadi. Dahil nga sa babyad tuwi, ita sinallahu ta'ala, intumbas siya kanila ini. Wallazina amanu wa amilu salihat fi rawdatil jannah. Tulayan mga tuan. Dahil sabi niya rin, dunya ini, way makakuyag. Sabi niya, biya dagbos kimu yagin manusia sin parakala, biya ita sin tauriya dunya. Imbiya sin Allah Ta'ala, makakuyag adlaw ka na. Killa kalila, tiyo. Tayo mangud na mo. Mangannal kita niyo marayaw sinjimatu. Hamano siya katiling ka sin dunya ini. At sabab, in Rasul sallallahu alaihi wasallam, tiagnaan kita niyo biyaitaan, kullukum ra'im. Kamu katantanyan, aun kawajiban ya'aluk niyo. Nabukunin kawajiban halawang pusi na sadyari na kita niyo miig. Halawang bilik na sadyari na kita niyo miig. Mga tuwan, magtagna daing ha, tiyo pamataw. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyah. Pangasubuhan kita niyo pakaniya. Naruwa rin pangasubuh. Ada kala makakuyag, ada kala maka asdo. Piyakari kita niyo sinallahu subhanahu wa ta'ala padunya bukun magastul. Way ka astulan di. Makakuyag katanto. Dengan sahabat tu au nambuk sahabat. Pagdungog niya sin sifat sin mga muhajirin iwan sin ansar radiyallahu anhum wa radu'an. In agin niya habaran niya, lamud dabah ako. Lamud dabah ako yadto hawiyta sin Allah subhanahu wa ta'ala hayatid dun. Aturayan tuan, in sila, in kita niyo biyaon, makalamud dabah ako niya pagtiyaunan. Maka sponsor iwan karabata malingkat manaw aturun sinta mag-amal bang di makasing kampo may tako makula kaya sponsor tuan bangkaw kiuyagan sinyad to ini matud kay mo tao in nagkawa kay mo tao aon makakuyag labi rin dito. Umumnya, firman sin Allah Ta'ala. Salamun alaikum tibtum. Tima pasing karayawan, hadlaw susungon, yung mga tao makuyag. Inatay nila kapag iman, makuyag inatay nila panauhin, makuyag inatay nila miyakada sara sinallahu ta'ala palman sintuhan kanila bang silamig na rin diya dunya salamun alaikum di kato magsalam mga taon pinina sinining salam amunayin sa rayaw-rayaw rin akatan na salamun alaikum tibtum padukhuluha khalidin kay mangud naman bukun para kala ula-ula hindi matuhama sa nato ini. Pagtatali marayaw mga tuwan. Ini kahalulayhan kuya. Di kita niyo kumuya gakawayaan sintuhan bang bukun dito upat ini. Dating kaya kuya kan nato bihawon matawsin. Allah yung kuya sinto matawsin. Ayaw pari kumatawa taon pa. Kata nagkakatawa. Nagkakatawain atay, nagkakatawain badyo, katan. Na, mga tuwan. Ibalik tanyo matupamok sa habat ito. Inagin niya, lamud daw ako rito. Amunad to in pangasubo niya pabaran niya, in mag-answer baran niya.
kiyawakan niya ratuan, di amina pangadyan tanong, hi Muhammad, Muhammadur Rasulullah, walladzina ma'ahu. Dia kulong namutas din kanila. Ashidda'u 'alal kuffar, ruhama'u bainahum. Nah, uno pa. Ruhama'u bainahum, may ta sila nakapaglasa. Pasalan sing kuya gadto. Kakitaan mo sila rumadlaw. Kung malingkat badyo, malingkat ililos, bukol. Nauning kakitaan mo kanila rumadlaw. Tarahum rukkaan sujada. Ingkaw haan tagupat kajam kakitaan mo kanila, nagruruko, nagsusujud. Unin hati sin ruko yan. Unin hati sin sujud yan. Sambay. May tayan tuan mo ko si mujud sa babaon kakuyagan. Aun tuan kakuyagan. Haun tungudin kakuyagan yan. Dahil dia dunya sambil padoa. Nagbaita kato tanin Allah Ta'ala. Inna Allah la yazlimun nasa syai'a. Wala in Tuhan ng laog. Wala in Tuhan taniw ng akal. Piyakari kita niyo pa dunya. Complete yung kakukunahan na ito. Well, kita niyo makayan o Tuhan na mo kulang. Tiyo-tiyo. Wain ka mo kanila yung matawid. Yari, juko. Mga Tuhan. Nah. Tarahum rukkaan sujada. Yung kakitaan mo kanila adlaw-adlaw, nagsusujud, nagluruko, dumiwan adlaw. Mga tuwan, Nabi na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nainoy ni mga kakasiniya. In roommate niya, nainoy no kaniya. Iyampun na sintuan indusan niya nakaw na nakauling. Sa kalituan, doon. Nagtitinog, bukon na nagkukulang. Rukaan sujada. Inagi kaniya si mga roommate niya. Rasulullah, bukun ka piyabaitaan na kausin Tuhan. Iyampun na indusa mo na kau na nakauli. Inagi niya o. Sa sumakawa, hipag-sukur ko pa Allah subhanahu wa ta'ala. Himubagin siki, nagruko, nagsujud, nagtitindog sa bahaya. Nain kita ni Ubiyaw, himubagin siki naguno. Himubag ako giban kuyag. Pamahasod si bahatin. Sa kurang-kurangin kita ni mga tuan, biadahan to. Makuyag kita ni mga. Bihan mga tuan. Nah, tarahum rukkaan sujada. Sambahyang. Pakubusuno pembeta sinto. Yabtaguna fadlan min Allah. Yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana. Iman dumadlaw. Hasujud nila, haruku nila, sambahyang nila, iwan harwa na sinyad to. Iaangot nila. Impuhungon nila pa Allah subhanahu wa ta'ala rin di at dunya sambil paadlaw ka na kakuya. Karayawan sadya. Way kangian. Inalupon sin mata nila. Indungukon sin tainga nila. In pananaman sin gimpaisan nila, sin lima nila, sin siki nila. Fadlan min Allah. Karayawan sadya rin Allah subhanahu. Di mapain umat ini sinimat. In umat na kauna, doa rin pagkaun nila. Hulma da iwan tuwig ikatukatas. In kita niyo viyaw tuan. Pagkaun sin milikan nyari. Pagkaun sin Jipun nyari. Pagkaun sin Arab yari. Pagkaun sin Malayo yari. Subhanallah. Way bihambanus nikmat.
Sa wala na kita niyo kiyuyangan. Uwos na kimaon sintungan doon, lisagang po na tagisa. Umasupa ka niya. Aun halo-halo niya long nari. Naway halo-halo. Nanguman na sin halo-halo yan halong sambuangan ini. Sagang po na sindom. Sagang po tagi na sinasindom. Pagtutog na. Yung patuan, nag-halo-halo. Bang di dumayaw, yung paghalo-halo iril kanyas tulan. Tayo mangud na mo. Magsama-sama kita niyo. Mari pasulat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Uno'y makakuyag patuhan, amo na impag-ibadat. Hanganin ikaw bariman matan. Amo na impag-ibadat, hanganin ikaw muslim matan. Hanganin pag-ibadatin ikaw nanawhig sa bunal. Hangan pag-ibadatin ikaw matan miyarad. Hawaita sin Allah Ta'ala hiyatud maun sin junjungan tani Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana. Karayawan iban kakuyahan impuhungun niya. Immapuat din turigit kanya kataan. Dengan sabihan Tuhan bang kau mga subuhin da siya pa yan, siyabot sin Tuhan. Biyayta sin Nabi. Biyayta sin junjungan tani Rasul sallallahu alaihi wasallam hadis niya. Hambuk hadis 7 taon. Kakuyakan sin Allah Ta'ala mga tao ini. Maintain Allah Ta'ala kimuyag kanila. Hugdan inupat. Kimugdan inupat. Nah, biyayta sin ayat pamanit taba hudaya nahisiu sin kimugdan magada pamandu ini fala yadillu di siya malawin. Nauno pa. Wala yasqa iban di siya siksaun sin Allah Ta'ala hadlaw kanaka. May tayat to. Kurikin kataninan. Kurikin iman, kurikin pagtauhid, kurikin pangagad niya hasara sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nayari tuan, 7 taon, kakuyakan sin Allah Ta'ala rin di at dunya, sambil padlaw akhirat in 7 ini. Salta pasilungun sin Allah Ta'ala, hadlaw ka na kanaway na kasilungan. Ayon pasok sin sukari dunya, bangway kasilungan sin tao, magpamara sin tao, sin pasok. Hasilungan na sila sa mapasuin silungan, magpamaras da. Hadlaw ka na kanaway na kasilungan, pag-ubos mababa pa insuwa mong kanila. Into impitu ini kakuyakan sin Allah Ta'ala. May kakuyakan sin Allah Ta'ala, kimuyag sila hakawayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nahinda siya yan, inumbulhan buo. Imamun adil, nakura hatul. Nakura hatul patuhan, nakapahatul haraya takawayaan sin Allah Ta'ala. Turayan Tuhan. In umbul hambu kakuyakan sin Allah Ta'ala amunin nakura. In nakura da hindi saplag na. Nakura habay ama ibanina. Nakura halawm singkauman saplag. Bang siya hatul na agad ning kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala haupat siya tukyukuran siya labing kuyag sin Allah subhanahu wa ta'ala kanya. Sindi maggunan tuan kanya karewan. Siya raim magguna pa Allah ta'ala karewan. Nakura. Na, ato rayang bang di mayaw nakura. Di mayaw sa ning kata. Dahil sabi at tupaw noon sila. Sabab dakula para kala ini alup sing kadakuraan.
Natutog kaw sindum, ang pakaw-pukaw sa babiyaw-aon, hatulon sa akaw magbati. Dakulain karayawan ilhil kanina. Tutuan, kugiban kuyan. Kiukuya kanin nakura, kiukuya kanin raayat. Natura ni masa na to ini. Hamuk din kiuya ka. Bukun pa isab kuyag karayaan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Kuyag, pini niya kakuyagan niya isa-isa niya. Magpasaw kita niyo kakuyagan. Magsaw-saw kita niyo kakuyagan. Na, uno katuan. Umbul hamuok na kura. Umbul dua. Kakuyagan sinallahu ta'ala hinang nila. Pasilungon sila adlaw kana-kana. Way nakasilungan. Daing dakuma nakabayaan sinallahu ta'ala. Syabun nasa'a fi ibadatillah. Lungbo bago. Daing hakabata-bata niya sambil siya nagsubul-subul, sambil siya simulig nagtagipon pa Allah subhanahu wa ta'ala. Naliling ako ng bata bago yan. Simulig na gun, nagtumbok, pagbiha. Kaingatan nila yung signal, sintaw katanta na tasil langit yun. Inupat signal di pag-iman, pag-tawhid, pagkamuslim, pangakadasara, way signal yan to. Negative signal. At turayan doon. Sa aming signal, sintaw pataong. Kaya ngatan niya kata. Ang kana magsusungin ng problema. May tayad to signal sintaw patao niya sintaw in signal niya patuan ni kakuyag kaniya. Wait one. Na. Syabun na sa api ibadatillah. Lungbo bago. Simulig siya rin nga kasibi-sibi niya sambil pabiyaw. Nagtagipon pa Allah subhanahu wa ta'ala. Way violation si mata niya, simpang dungog niya, sinsuara niya, sinliman niya, sinsiki niya. Way. Kakuyakan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil sa biyadto gaytaan sila, inikaw, kakuyakan kau si Tuhan. Hikaru ang mga Tuhan, inyad to. Hikatu, rajulun kalbuhu muallakun fil masajid. Lumbu bago. Mabimbang. Masusa siya wang siyari makapag-ibadat marayaw. Labi aula, masusa siya wang siyari makapag-ibadat sa masjid. May tayan, impanaw mo ring haway mo pa masjid. Aun karayawan. Inti kang mo aunda. Inkataniwal mo yaun aunda. Dahil nga sa biyan inti kang mo madto. Iwan sinanak apo mo mag-window shopping. Aunda isa bunot. Ayun banot si mag-window shopping. Pag-uwi, nag-aastol ka ta. Ia-astulan ng team leader niya. Ia-astulan ng miya makadka niya. Kata niya astulan. May ta, window shopping. Nangita-ngita sadya, nangibog-ngibog sadya. Aturayan mga tuwan. Sinuiron makaibog doon. Makasusa. Bukon makaibog, makasusa. Na, mga tuwan. Lungbo bago. Masusa siya wang siya rin makapag-ibada sa masjid. Bukon siya sa matog na dito masjid, dito na yung kulangan niya, dito na yung tilam niya, dito na yung bunbudbid niya, bukon. Habay na siya matog. Sa kawa, ti mataallo kinatay niya rito. Matao din tikang niya pa masjid dahil sin, madto pa window shopping. Diyaray na po, mga sina po bata-bata, dito na magsilawak, dito na magtangis. Bihan mga tuan. Dahil nga sa babian, ang mga muldi kato ini, piyag lang na mag-window shopping. Ini-standby liang na. Siya bistuhan. Na, mga tuan,
Amo yadto kakuyakan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Wala niya iagading kakuyakan niya, siya iniagad niya kakuyakan sinallahu ta'ala roon kaniya. Ampeng kakuyakan niya, way nabiyugit niya nakatan, way kalakihan. Kakuyakan sinallahu ta'ala yung kamunahan. Bihan mga to. Rajulun qalbuhu mu'allakun fil masajid. Aun patuwi ta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di siya kugdanan sin dua sa laggo-laggo problema. Sabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yahunuhum faja'ul akbar wa la yanaluhumul hisab. Dumatong tuaning kasusahan sa lagu-lagu masusentaw katantan sa insyari di siya kugdanan sindo kasusahan sa lagu-lagu dumato nahinda siya yan nagumbul hambuuk rajulun qara'a kitab Allah au qara'a al-Quran ibtigha'an liwajhillah. Biasanya insulat sin Allah Ta'ala maunkan niya siya yung pagbasa niya hakabayaan sin Tuhan bukon pagbasa hakabayaan niya. Maka kuyag Tuhan bang munabasti na yan? Nah masa na ini bang basaw ni nayat hamasjid adlaw Jumaat bangaon hanggatos matugin ingkaiman kalam sintuan imbasahun hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam imbasahun matu biya sin wala nakatug ang kapito sa bang kalangan amin favorite kalangan tempo jipun pa favorite niya saun sadya pahibalunin siki bang di hibalin siki di makahibal 5 bang di makahibalin 5 buli bang di makahibalin buli misan da kumanu maglinggang-linggang matugya hakuti ka sing Quran mga Tuhan matugid na may tayan wala siya nabiyak sa kumuyag mas sa singkalan si mahasud si mahatinggi na intaw ini di siya masusa nasusa na yung katantaan, datungan na sing kasusading siya rin. May aon pagbisaran niya. Siya, iban sintuhan niya. Yasan yung sulat sintuhan niya. Kara al-Quran, au kara kitabillahi ajawajal, ibtigaan liwajhi. Biyasan niya. Yung Quran mahamul niya, hakabayaan sintuhan, bukun hakabayaan niya. Kakuyakan mga Tuhan pula-pula minambuk huruf hampu karayawan irihil kay mo na yung kalangan doang gatus tagkay man huruf ang kay mo karayawan way Tuhan may ta sabab bang usuging kumalang impianggilan niya babae magharukin mga kaiwanan magkalang mag-aruruin mga kaiwanan magkalang astagfirullahaladzim na bangkaw ingkay banan magtangis bang nagkalang na Tuhan suway bangkaw nagtangis nagbasa sing Quran bukon kal na riya kug kay min Tuhan so kaw nadi basahan yung Quran magtangis kamo bang kamo rin makatangis misan da kuman magtangis-tangis sa kali Tuhan kalangan biya sindawak-dawakin luha ha Quran di Tuhan maka kuyag basaw ning Quran inamu kurup hangpu impahala na bang ikaw maingat na magbasa sing Quran aw na hadis biyata sin Rasul sallallahu alaihi wasallam al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil barara intaw maingat na magbasa sing Quran hatulan kabayaan sin Allah Ta'ala nakalamod na siya halibre si malaikat pula-pula mo, tao siya, sa yadto na siya. Ma'as safaratil kiramil barara. Mga Tuhan, magkagunahan kita ni kakuyakan din nga Tuhan.
Yung kakuyakan din nga tao patao pik, ito ang pik. Na yung pikit, day paglagi, pag-ingat kayo mo sin tao pik din na. Huwag na. Inna Allah subhanahu wa ta'ala, original kata. Inyari hadunya ini, weta katutan niyo, paniya, magkalanya. Inadlaw akhirat, bakiya, original. Tuhan? Na, rajulun kalbuhu mu'allakun fil masajid. Kakuyakan niya to sin Allah subhanahu wa ta'ala. May ta, wala nagtaliin tao yawn sin problema. Unin tao yawn, Allahu waliyul lazina amam. In Allah ta'ala ang kalasahan niya. Ang bakayon niya na siya, barim. Amo ni mga tao kugdan yung pag-iman nila. Kugdan to ni mga tao niya, hangkan na sila kalasahan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ayaw na kita niyo magpala sa tao. Pikirin la sa sin tao. Lahat sa pungon, Allah subhanahu wa ta'ala, original la sa. Kakausan sin Allah ta'ala, pakuyagunin katan tao. Siya yung kita, misan halambay, di mo kakausan. Di mo kakausan mga tuwan. Na, mga nasabot walo ini, yang patuin na basa na to, kakuyakan sin Allah ta'ala, mga tao ini. Hipaghalulay, inhinang nila sin problema, di matu hababaw singgong ni hamad sa nato. Bangkog dan mga tuwan. Na, tarahum rukkaan sujada yabtaguna fadlan min Allahi wa ridwana. Kakuyakan yung lialawag nila sin Tuhan. Bukon kakuyakan nila. Na, pangilahan mo hataw yan paman sin Allah ta'ala. Simahum fi wujuhihim. Aun alamat yan. Hapamayhuan nila. Na, in klase sin taon, pamayuan sin tao, aun irom-irom, aun puti-puti, aun nakalabing puti, bihan na sadya. Aun tuan, pangilahan kanila. Bukun maitom, bukun mairom, bukun maputi, uno sila yan. Simahum fi wujuhihim min asaris sujud. Aun limpa, pangilahan yan uno nila. Siyabot sin Allah ta'ala ruweng ayat. Kad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Paman sin Allah ta'ala, naparatong namang kanina. Dahing hatuhan niyo, inuno, nurun, unin nur yan. Mag-ilaw, magpasawasin tigidlong. Tuhanin tauya astulan tigidlong. Misan masawa. In tau kiukuyakan, misan tigidlong masawa. Ayaw pari masawa yung masawara. Takailaw ra. Misanin tigidlong. Apabila tau yan kiukuyakan, masaya na. Masawara. Dahil nga sa babyanin tau, kapag naog sinayatin ni, piyatay nila na yung ilaw nila katan, lokal datoy. Sambil pagtutuhanan nila, biyasura nila na, wat lokal datoy, piki katan. Aturayan tuan, kaja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Makakuyag dengan Tuhan, bukun makakuyag kami niyaon. Lokal. Bukun pahal lokal, piki. Nasa kalihamasan nato ini, biya dagbos. Kabayaan na sintao in lokal, iwan simpe. Di kapag lang. Na, kaja'akum minallahi nurun. Unin nuran. Sahayasin iman. Sahayasin pagtauhid. Sahayasin ka Muslim. Sahayasin pangagad mo hasara sin Allah subhanahu wa ta'ala. Tay mangud na mo agam. Bang di mabihad to magsusungin problema sin tao.
Tiyo nagtatali sing kuyag. Intiya tali astul. Intiya tali mag-astul siya. Iwan ka-astulan siya. Imbari mandi. Intiyali niya kakuyakan siya sintuhan. Bang siya kakuyakan sintuhan kapital dakula diara niya kakuyakan siya singkatan pia panjari sabab pakuyakun dakan niya sinallahu subhanahu wa ta'ala. Puspusun na to na hilhilin kakuyakan na tao maubos ng kato di na kumuyak. Aturayan mga tuan. Rasul sallallahu alaihi wasallam dia itaan sintuhan tanu Rabbul Alamin. Walau anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim. Amin hababaw sing gumini. In kabatu-batuhan inangon dadaya mo inangon na pila kitangon na dublon. Hirihil hatawan pa sila kumuyag magtagipon patuhan dida. Nauni ni kakuyag nila subay lumabay riyat upatin. Yang sabi at mga tuan, yung pangilahan kanila ini, kalbuhu muallakun fil masajid. Atay nila mabimbang magtagipon, labi wala magsabayang ang masjid. Nah, Rasul sallallahu alaihi wasallam nagbin katok tanim. Impamin niya katok tanim saplan. Kataan, buko na diyang matarab, biyamin na kato kataan. Kabantungan sadto. Kabantungan na kula. Bukun sadya piyamin, sinjunjungan tani Rasul sallallahu alaihi wasallam, ataw Makkah, ibang tao Medina. Bangsa yun, dito sadya ipamin, sa pamuraunin hula, kaya panaugan sin Quran, sinwahi Makkah, ibang Medina. Sa kalituan, piyamin na kato tani wakad kita. Taraktu fikum amrain ma in tamassaktum bihima hipagbin ko kanyo indua ini sa lugay nyo biya magbukan indua ini ri kamu malaw bangkitan nyo nalaw nga masatan nyo ini nagdugal sinuay pagdugalan inhati niya impiamin kato taniway taniway magbukan at iubos din ba ita sinjunjungan sa lugay nyo biya magbukan di kamu malaw. Ang panay sa piano at sinadis niya, la tajtami ummati ala dalala. Di magpanglamud-lamudin ummat ko hay ng kalaungan. Di sila maghambuk hay ng kalaungan. Yung paghambukan nila hangin ng kakuyakan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Tay mamud-namud. Tadiun na ito marayong kahanan. Sa haatulan kabayaan sin Tuhan. Mari kita niwatsaw natin sulat. Basahun na ito yung sulat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nayam pa ito mga tuwa. Magbalik kita niyo pa ito, pahadis betan. Di sila masusa. Way kasusahan nila riya babaw singgumi. Amo na yung mga ito, nagbas sa sing Quran sa rayaw-rayaw. Hisyo pa tuwan. Rajulun amma qawmahum wa hum bihi radun. Usog. Naglid halawm singkaw man nag-imam, makuyag ka ninto kataan. Makuyag ka niya. Nabiyaw tuwa na tulong sintaw, nagutbayaw ng panyakaastulan mi. Yato na siya halawm si masjid nagsasahab. Pagdatong kaastulan nin magutba mi. Minda masjid. Aturayan mga tuwa. Mabiya na mag-utba, si magbabasketball. Kita ang sintaw yung favorite niya. Amulong na maingat. Makapasud palawang singgol. Maingat mag-rebound, maingat akatantan. Han mga tuwan. Bukon na inalupon, kalam sinallahu ta'ala. Tuwan. Na, uno yan. Rajulun amma qawmahum wa hum bihi radun. Hambuk usog. Nag-imam alawm sing kauman kakuyagan siya sintaw. Labing kuyag sinallahu subhanahu wa ta'ala.
Turayan mga tuwa. Na, uno pa yan, biyata si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kakuyaran si Allah subhanahu wa ta'ala hinang. Nakura, hatun, lungbu bago, simulig, impagkalunggo bago niya, nagtagipon pa Allah ta'ala. Iwan lungbu bago. Hingkasuban niya magtagipon sa masjid. Nauno pa mga tuwan. Ikaw pa. Rajulun tahabba fillah wa tafarraka alayh. Dua usog naglasa sila kabayaan sintuhan, bukun na sila naglasa kabayaan nila. Nabutas sila hakabayaan na sintuhan. Dayon tuan nabulak kal na sin. Nabulak kal na kawasa. Nabulak kal na lingkat. Nabulak singkatan ni kabubulak. Kakuyagan sila Allah Ta'ala. Naglasa kal na niya. Nabutas kal na niya. Na mataud magbagay. Nabutas sa biyahon. Kal na singkatan na. Nahambu kal na dasintuhan, nabutas kal na dasintuhan. Ampe na masanatuy, nabutas kal na sintuhan, ay naghambu kal na sintuhan, nabutas kal na sintuhan. Rajulun tahabba fillah wa tafarraka alayh. Naglasa kabayaan sin Allah Ta'ala. Nabutas sila kabayaan da sinunod. Mga tuwa. Na kad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Yan namo na paratong namang kanyo. Dengan Tuhan, inuno. Mag-ilaw kanyo, uri kamo malaw. Nanguno Tuhan in ilaw riya dunya. Amoy ilaw na to ini. Ilaw saan si mata na to. In ilaw na to diya dunya mo na upatid to. Iman. Pagtawhid. Pangakadasara, iwan, subay marayang kamuslim na to. Kadja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Quran. Naglilay, nagpaingat, nagpatarlang singkatan, kahukunahan na to, diya dunya. Dahon na to, padlaw katakata. Yahdi bihillah. Panduan sila sinallahu subhanahu wa ta'ala. Wa itaw makapandu ataw. Yung kita niyo maghindu sadya. Ampay magpandu. Nga Tuhan. Dahil nga sa mabiyana sa bahayang tanyo sunnat. Iba na sa bahayang tanyo padu. Puhungon tanyo. Sukatun tanyo. Hipanginduan na to. Patuhan. Ihdinas siratal mustaqim. O Tuhan na mo. Pandu'i kami paraan marayaw. Patujuha kami paraan marayaw. Danin dasiyo. Amin kanabihan. Sa kalinaagaran mo. Dumayin. Dahan sing kanabihan iwan si mga miyakad kanila. Insiyo katta mga tuwan. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal lazina an'amta alayhim. At turayan mga tuwan mo sa. Namasa na ito ini ubiyadag busway. Way ni anam. Na Tuhan tayo mangudna mo mga kialasahan sin Allah Ta'ala, mga palanggungan na mo pag-usos kita ni magpalasa pa Tuhan. Ba't sababin tao naglalasa bihawon wala doon yung paglasa kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Malayo pakuyag ingkuyag solusyon singkatan problema. Sa gawa kondisyon, kuyag dahil Allah subhanahu wa ta'ala. Bang kuyag dahil kayo mo rin kako, pikira. Di ka paglagi. Bakas na inumal na may ayad tulong ng kalasahan ko. Nung sinabi bukon, pagbaita na ayad tumukon da, subayra madto pa original.
la yu'minu ahadakum hatta akuna ahabba ilayhi min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain. Bukun kamu bunal inang kataurin kanyo beriman. Dahil nga sabda si junjungan tani Rasul sallallahu alaihi wasallam, in aku kalasahan mo. Dahil harwa maas niyo, ring anak no, ring katan tao. Kita yan tuan. May tak salakan na ito. Amo natin original niya. Bang di kita niyo makaabot madto, na aturan niyo ng paglasa na ito. Naglasa biyaw, pagpunso, magluray. Atura tuan. Aun di matuha masana tu ini. Inambuk tau yung nag-ipat siya kuting, puri ni rin kuting niya. Intaw halawang bahay niya bukun puri ni, riyamak niya bukun puri ni, hina niya bukun. Sa kuting niya puri ni. Pagdatong niya pa ba, impiang nga subo niya kuting niya. Hauno lang ng kuting kuri. Inihamak niya, way niya piang nga subo, hina niya, way piang nga subo. Long sintuha ba, may tak kuting yung piang nga subo mo. Mahal ka lang ng kuting ko. Astagfirullah. Na inihamak mo lang na ito na hospital. Way na inu niya, kuting din liya, lagon ko na lang ng kuting, kung pa ako matupa hospital. Astagfirullah. Way kunsin si hama. Sinwayron mabi amado na tabo yaon. Ampay kuting, manjari ko mami kuting milikan, kuting Arab, kuting ununa. Ampay na maway to. Yadto na tuanaw no, mumuson ko na lang ng kuting kuno na kamumadto. Aturayan mga tuhan. Makainunin para kala di mato. Na, mga tuhan, hiyarin beta kato tanyo sinallahu subhanahu wa ta'ala. Amin patut bogbukan tanyo. Pamaugbog sinumat na kauna mo rin pamaugbog na to ini. Ing kamalian nila, rin naman dyan magbinga masa na to ini. So, ing kurik nila, amuad to'y nakaruntan niyo. Nahisyo yan mga tuwan. Siyabot inupat tao. Inupat tao na sabot tao sulga. Si Abu Bakar, si Umar, si Usman, si Ali. Radiyallahu anhum jami'a. Tausul kay mga to. In sila ini malasa patuhan. Lawin lasa nila patuhan dahil simbaran nila. Tuhan, malasa sila patuhan. Lawi rin simbaran nila. Naing kita niyo ini. Malasa kita niyo habaran na to. Lawi rin sintuhan na to. Nabiya na sinyan to ikaw na. Puri ni rin kuting niya. Inihama niya bukun puri niya. Yato na hospital. Una na kamulong niya. Mumusun ko na yung kuting ko. Aturayan to ha. Inupat tao impamong nila. Malasa kami habaran na mo. Sa lawing kalasahan na mo. Kabayaan sintuhan na mo. Amin hiyatod marika mo. Sinjunjungan na mo. May ta. Aun janji sintuhan. Wa'adallahu alladhina amanu wa amilu salihat. Janji sin Allah Ta'ala hamanga sila beriman. Amin beriman makuyag. Amin mga beriman kimuyag. Unin janji yan. Wa'adallahu alladhina amanu wa amilu salihat. Iwan si mga sila na ginang marayaw. Amanu, iwan inang marayaw. Unin janji yan. Minhum, aundeng kanina. Maghfiratan wa ajran azima. Kaampunan iwan tumbas sa rayaw-rayaw.
mga tuan, yung bulawan niya rin, dunya ini piki na. Kung na original. Na haunin bulawan original, haunin intan original. Yan turin to mga tuan. Amin susungon na to. Sa kawa bang man kita nyo kumuyag di dunya ini sing kuyag kabayaan sinallahu ta'ala. Janji sinallahu ta'ala kanila. Wa'adallahu alladhina amanu wa amilu salihat minhum maghfiratan wa ajran azima. Lamod na rin tutuanin upat tao. Na, in Rasul sallallahu alaihi wasallam biulan sangan kita niyo. Habay ta niya amin pitu tao. Pasilungun sinallahu ta'ala haway nakasilungan. Ikaupat niya, rajulani tahabba billah wa tafarraka alayhi. Dua usog naglasa. Hakabayaan sintuhan. Makugi bang makuyag sila. Nabutas sila buhi bang patay. Hakabayaan da sinallahu subhanahu wa ta'ala. Naaturan yung tuwan na masanatu ini. In naglalasa nabulak pasalansin. In naglalasa nabulak pasalan kawasa. In naglalasa nabulak sambil magunudungat nabulak. Awang bayan mabaya, di waisan mabaya. Namay tayan na hinangimbihan. Yarin baita sinallahu ta'ala. Kato, pamulansa. Habbaba ilaykumul iman. Wajayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaykumul kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin. Kakuyagan sinallahu subhanahu wa ta'ala nito. Na murah-murahan mga tuan. Kapangadyan susung dito kita ni ayat ito miyawot nin waktu na to. Uuun na to. Bangmang kita nuro nakakuyagan sinallahu ta'ala. Alta dakula. Busira ko laing kakuyakan. Bang aong kuyag mo yun na yung kataan karayawan ding at tawiwan ding Allah Ta'ala. Bang way kakuyakan yun na yung kataan kasusahan karukkaan mo. Na murah-murahan mga Tuhan. Puhungon na to pa Allah Ta'ala. Yung kugiwan kuyag. Naiwan magtaod-taod kita niyong pamarayaw. Labi awalay programa na to ini. Na ini. Magsama-sama kita niyo. Magtulong tawang batsupaya na wala nakahati makahati na sila yan sila pamayway nagahali-hali umukab na sadya yan nagsasadig-sadig yan naglilingkod-lingkod na yan na dumagpag maong kanila pangadjian day nga kallam sinallahu ta'ala iwan day nga hadis sinjunjungan taning Rasul sallallahu alaihi wasallam mag-umban-umban kita niyo magtaod tiya uri kita niyo pagkabayaan sinallahu subhanahu wa ta'ala supaya sumaplag hamasa nato ini iwan hauling bata hana kaputan niyo insyaallah subhanahu wa ta'ala murah-murahan kaya pagbarakat sinallahu ta'ala ingkatan pangadjian nato nas'alallah subhanahu wa ta'ala at-tawfiq was-sadad wa an yaj'alana jami'an minal faizin wal maqbulin fid dunya wal akhirah. Innahu subhanahu wa ta'ala sami'un qaribun mujibud du'a. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, yaitu dari pagpatuntun serta pengajian amuin ganap long tasin bunga sin pag-iman dahil na amin panagnaan yaitu tiagnaan niya sampai longta masing-masing kita niyo insyaallah subhanahu wa ta'ala magkaganap si mga bunga yaitu mampit kita niyo bataan supaya kita niyo makasud din mga tumpukan si mga sila amin nasabot ito pasilungon sin Allah subhanahu wa ta'ala adlaw gana-gana waktu wayron nakasilungan sin kataan manusia karena indunhan makasilong lang ta na sarayo-rayo parasahan kana naman nila hari pa sila dumagpak ngadto pa amin lawi indayaw sin parasahan
amo na insulta lang ta sa taas-taas inshallah subhanahu wa ta'ala. Mahuli itukbal na mo kasila sa mo kaniyong kataan amoy law ta imalok ka mo hawak to ini hauno na binaybayan ini abutan sin amoy suara sin kamera hindi sarta sin amoy kikita niyo na screen sin TV niyo yan mga palanggungan sin kami insyaallah subhanahu wa ta'ala murah-murahan imayat to katanta makahampit kita niyo yan na sinari damikian ibalik na mo na may kupon pa amin corona to mulia puro kalasahan amin manghindo akato taniyo na inya to yan na sinari sunnat sin nilawal Islam ini susi magdihil pangadyan siya rin maghatam ibang doa pangadyan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم ربنا تقبل دعاءنا إنك أنت السميع القريب مجيب الدعاء اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا فهما وعلما يا الله إنك أنت علام الغيوب اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على خير خلقك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.